B-Boy Santa! Čo tu robíš? Čau, čau. Počkaj. B-Boy Škriatok. Toto je B-Boy Santa. Čo mám neseš? Čo? Jaké? Mikuláš. Pre deti? No. Aj pre B-Boyov? Aj pre Big Girls? Hej? Dostaneš na Vianoce, vieš? Nevieš ešte? Ale však ty si škriatok, ty by si mal všetko vedieť, prepísať, prehľadať. Či dobrí škriatkovia nehľadajú? Dobrí škriatkovia iba pomáhajú? Hej? Čo by si odkázal všetkým deťom tým Vianociam, keď už to máme tie Vianoce? No, tak odkázal by som, že najdôležitejšie nie sú darčeky, ale najdôležitejšia je láska v rodine, aby boli všetci pokojní. Tak, pravda. Tak toto je náš B-Boy Santa. B-Boy Škriatok, elf. Listen good and give the best advice that I can give. So, what's up with you this time? Your honey took a dive and now he's playing with your mind. Oh no, this cannot be accepted. The feelings that belong to you must be protected. Hold up, time out, I shout. Get it together, sister. Tell her to be not so distant, mister. It's a shame the way you mess around with my heart. It's a shame the way you hurt me. It's a shame the way you mess around with my heart. It's a shame. Your feet, please. I'm begging you to check out on your own knees. Don't let nobody see you in a state of grieving over the brother. There's another possibility.